cietu njemwe kuma ntura ya Ntwamboi wodine Kanwini ni gutwana na kioto kia mwana wao wa miaka 12 uria kwirikana kugwatwa Kenya ni ntomurume wa miaka 40 kuringana na ngina muciari aritaririe mwana ujo aratumirwa kujukia maembe mundene jwao haria arithukirwe ni ntomurume ujo ni taura tukutarirwa ni Marion Karuge. Jaimwe kuma nturene ya Ntwambithi wandini ya Kanuni gicone mbunge kia Gembe South ni kurira kioto kia mwana wa mwari wa ukuru wa miaka 12 uraba kuane nyangitwe kiwendo ni mukuru mwasendoni wa miaka 40 wijekene Joshua Kithenji kuringana na ina mwana uyu amo na yoyo wawe aratumite mwana uyu amo na bangi utwa maembe mundene nara watirwe na kubwithirwo bitibo fatuma ito maembe pena twana tungi ana kawitia ubarari no uisodi aitia mutene oite mutene awati mukuru wito Joshua eta buguria mwanje mathakene kilomita 40 eta mutrango imbe aigete kibanga au amurona maria gakoro ko akita mwanka ndirania we branco eta timane na Joshua kanyiba nao aitia kana kawa kaendekeza kene kinyangingo ko ni ukona ni mkuno ira kangaranga na chai kadiba onande divoti daba iti bonda no tuba kinyana na bangi no rutu ayu kunyenjukumu ya kulingana noi kana kaka kale ni kautariria urakara watirwe twita mundenere mwana peto bebita mutene muntu ayirawa ngwata nchereta eta nkubira na uturete githakene ambirare ndarirare no ka anyera asoka nditangu na ataitire ngucia ya asagandura muuto asoka itinto bya muuto ne lafu ambuza tabia mbaya karikari kojirine sibo wa Kanuni Jafet Kaibiria urokoromba siari karika yarere umira maturene ni baringa riboti kweo na baikia mwana sibitari na mpoeni kendo koje bonekana yo bakuya iko torigurwe ripoti una na makambe baringa ripoti buku na mwana yuko sibitari kuma watu anjirio so Joshua na ndivyo ruya watikanire asingileta nyomba ingili family yo ndao mwathikeni ndio Joshua toa ukuruba miaka 40 lakini kiriaria kana watitege inya ni kana miaka 11 and half itatwerwa au kou mantuya turiarite muno na tukuromba agirwa tugicedia nikenda mfunzo kwa babangi baba kuleithia kana kanini ka miaka imikai bakora no kabwe muka riu ni bakuromba thirikari kuthiatire karikari no tira muthwaniru wa urorikite wikirwa mpene ni boris ya kuthitangwa kuringana na watho na nkurukia kujukirwe talia riri turia kiwatho kwa na muntu ayu wa tharia aendo sariana no muturi wa mianda muregera nyama ntu jau yathetani ba wananchi baba mbode bandikirete mantu akarika bakaitha kai antu wingi taingi antu mabengi no maramari mantu akarika ba turiga report haraka na mwana akarika wa bamba ikenda daktari amekuwa report itali dwari mekana wa mwana kuringwa tirimbe kiripotera Weru TV Ntore ni Ntwambithi wandini ya Kanuni gicone mbunge kia Gembe South mbeta wa Marion Karugi wa Kenywa.